Hello guys, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Nongeye ndagarutse, nari maze iminsi nararwaye, ariko ngarutse noneho ngira ngo twigane n'abantu bashaka kwigana piano, by'umwihariko umukunga. N'ubundi rero ni wa muhungu wanyu Jimmy Pianist, twari tumenyeranye dukorana ibitaramo kuri channel yanjye, nzana abantu tugatarama abaramyi, ariko uyu munsi wa none ngarutse narasezeranyije abantu ko tuzajya twigana piano. Rero uyu munsi reka twigane umukunga, ariko turiga akabezi gatoya kazwiho kuri Aimable Pianist wacu twemera kandi dukunda. Ndagira ngo rero mukurikire abashaka kwiga umukunga. Iyi ni part 1, unyemerere ukore subscribe, share na comment. Reka twe gutinda rero, nikaze ni karibu twigane umukunga. Murabona iyi base ni base. Rero kariya ka base reka nkabereke gakeya, hanyuma dukomeze turyoherwe n'amasomo yacu. Murakoze cyane, dukomeze kuryoherwa n'amasomo yacu. Ndabakunda. Shalom shalom.